جعل الدنيا مزرعة للآخرة، ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: بادروا بالأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستغلوا أوقات حياتكم فيما ينفعكم في الدار الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الوقت ثمين، وأن كل لحظة تمر في غير أمل صالح فستسخرونها وتتحسرون على فواتها. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن كثير: العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان في المتاجر والمساء وشرف الأعمال في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم في ربح لا في خسر، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها. فتأمل أيها المسلم، مع أي صنفين أنت، مع الخاسرين أو الرابحين؟ إن هذه الأوقات التي تمر بك أيها الإنسان فرصة عظيمة، إذا مضت فلن تعود إليك، وإنما تحسب من عمرك ويكتب لك أو عليك حسب ما عملت فيها، فبادر باغتنامها قبل فواتها. والله سبحانه قد جعل الليل والنهار وقتا للعبادة، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار غلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo Allah mo tawi hiɗen hani mo yettude, himo waɗi ko yettire. Yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en o gurdam aduna mo wonɗen e muɗum ɗo nokkure ka remeten fi o lakara mo fakkituɗen e muɗum. O hawrindini kanko Allah subhanahu wa ta'ala onmo o muuyi hawrindinde faggitagol waktuji oɗo aduna ko adi ɗum lawade. Miɗo seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto. Miɗo seedo nelaɗo meɗen Muhammad bin Abdillah, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko. No jeeya e makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam windaɗi egga ha hewti en konngol maɓɓe heewugol ko ɓe wiyayno badiru bil a'mal, tinne gollon ko moƴƴi ɗo e lawade. Yo Allah juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkirɗo ɓe no moƴƴiri o hisnaɓe kisiye timmuɗo. ɓawa ɗum ko noyo yimɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala faggita ɗon waktuji gurdam moɗon ɗan e ko nafata on kon ka lahara. haray neɗɗo on e ɗan gurdam ɗan o woni ɗo, yo andu ko o ari ɗo ko rewa feƴƴa, ko o ari ɗo ko fiyo o gollu fiika o woni e yahude ton. Imma noon o golla ko moƴƴi fi ton, ma o golla ko boni fi ton. Ko nafata neɗɗo on noon ko o yamira kon, ko ɗaɓɓa e jungo makko kon ka gurdam makko aduna ɗo, ko yo o gollu fi oɗo laakara mo fokkiti e muɗum golle moƴƴe. Ko waɗi laakara Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en wondema neɗɗo on kala ko o jogi, woni ko ɓiɓɓe, woni ko jawdi, so o ardi e muɗum yawmal qiyama ɗum nafatamo siwana so o ardi ka Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde hisunde
immorde e sikku e sirku sikke e sirku e ko nantata e muɗum. Idan kala neɗɗo arɗo yawmal qiyama tawi wona ɓernde hisude woni ko arde e muɗum, kala ko o marno ko adna ɗo ɗum ɗon nafatamo. Anden haray ko wiyete kon waqtu tammo wureten e nder muɗum on, ɗi leereji ɗi wonɗen e kontude ɗo nder ñallal ngal wonɗen ngal, ɗiɗo ko hunde marde prix, marde coggu, marde valeur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Neɗɗo on mara ɓuri ɗum ɗo e nder gurdam maɗa ɗan. Haray waqtu mo wuruɗa e muɗum on, a mara nokku goo ka heɓa on, a yettata mbuɗi heɓa ɗum, a jangata ha heɓa ɗum, a lamata ko ha heɓa ɗum. Hunde watta ha heɓana hoore ma hay miniti goto e gurdam maɗa ɗan. ɗum ɗo ko yerko Allah subhanahu wa ta'ala bagor ma o anni o okkuma. Siko hitande o okkuma wongol ka hoore leydi ɗo, a jangirali fiyo ɗum ɓeydo, a alɗirali fiyo ɗum ɓeydo, a laamorali kadi fiyo ɗum ɗon ɓeydo. Idan ko hunde nde tawata hinde satti coggu nde heɓaka nde sodete, yirwo ko okkaɗa marɗa e muɗum. Idan haray ko ɗum waɗi neɗɗo on hana yebude ɗum ɗo, welsindo ɗum ɗo itte bote muɗum, hara o gollali golle moƴƴe nafayɗemo yawmal qiyama e nder muɗum. Anden haray kala saa'i kala leppande yitere feƴƴuɗum e nder gurdam neɗɗo on ka anda makko ɗo, tawi o gollali ko moƴƴi e nder ɗum ɗon, o perday on waqtu ɗon, o ninsoya kadi ko honɗum o accanno o waqtu feƴƴi o gollal ko moƴƴi e makko. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en o wondiri zamanu wondema neɗɗanke fof ko e nder perdi woni e yahude, si wona gomɗinɓe golli ko moƴƴi noddiniri faade ɗum yamodiri muñal. Oɗo ceernojo waɗa o tafsir ibnu kasir rahimahullah o wi ko wiyete asru ko zamanu mo neɗɗo on gollata, e asru ko zamanu mo tawata dillanɗe neɗɗo on ko e nder muɗum woni, imma dillande makko nden ko moƴƴere ma ko bone. O wi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon innal insana lafi ghusr, bi mana muɗum kala neɗɗanke ka o woni e gollude ɗon e bange o bange ka woni e gollude, si tawi woni o gollali golle moƴƴe haray koye uytare o woni koye perdi o woni ha mayde makko nden hewta. Bi mana gurdam maɗa ɗan an neɗɗo on ka hawre leydi ɗo, kala saa'i feƴƴuɗo, kala minute ma leere mo yawtinɗa ma ñallal ma lewru ma hitande ko feƴƴi e jungo ma tawa na e golle moƴƴe wonɗa e muɗum, ɗum ɗo haray ko perdi wonɗa e nder muɗum. Haray ko ɗum waɗi haray si wona ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala golli ko moƴƴi, o wi ɓen ɗo woni yimɓe toniɓe ɓen, ɓeɗo wona e perdi ɓe woni, sabu kamɓe ɓe golli fi lahara maɓɓe on, ɓe sohlirali adna maɓɓe on ɓe lutti e muɗum. O wiya tasko an oɗo neɗɗo e ɗiɗo feddeji ɗiɗi ko e hombo e majji jeeyaɗa, ko waɗi hiɗa wawi darande ɗum hoorema wona ha goɗɗo yewtema. Allah subhanahu wa ta'ala wi yimɓe ɓen ko ɗiɗo ka hawre leydi ɗo, yimɓe wonɓe e perdi e yimɓe ɓe tawata ɓe ala e perdi. Yimɓe wonɓe e perdi ɓen ko neɗɗo ƴettuɗo ñallal muɗum ngal, ƴettuɗo lewru muɗum ndun, ƴetti hitande mum nden, ƴetti jemma ñalolma muɗum o waɗi puydan, tawi wona fi Allah subhanahu wa ta'ala o woni gollirde ɗiɗo. Ko fiiɗan gurdal lannojan ɗo fof, bimbi makko on e kikiɗe makko on, jemma makko on ñallal makko ngal, sa'iji makko ɗin fof ko woni ɗi e muncude, ko woni ɗi e hawkude koye fi o adna makko ɗo, oɗo ko neɗɗo wonɗo e perdi. O neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala golli golle moƴƴe, tawata sa'iji makko ɗin fof ko moƴƴere o woni e gollude, jemma makko e ñallal makko ngal, bimbi makko e kikiɗe makko koye moƴƴere woni, oɗo haray woni toniɗo on ko adna ɗo mo perdali. Joni noon an kadi jooɗo darana hoore ma e ɗiɗo groupe aji ɗiɗi, ko e hombo e maɓɓe jeeyaɗa, ko e perduɓe ɓen ka koye toniɓe ɓen. Ɗiɗo waktuji wonɗi e feƴƴude e gurdam ma an oɗo neɗɗanke, ɗum ɗo ko saa'i mawɗo ni, kala ñallal feƴƴungal e gurdam maɗa ngal artata. Si a gollino ko moƴƴi e maggal amali, si tawi a gollali ko moƴƴi e maggal, si Allah yaafakima haray a perdi. Idan haray andu gurdam maɗa ɗan fof ko kontete ɗum, ko winda ɗum. Ɓe andi no jeeya e maako jonilaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe maaki wondema neɗɗo fof, neɗɗo si ari yawmal qiyama, teppere makko nden sottata ha o lande piiji nayyi. No jeeya e ɗin piiji nayyi, gurdam makko ɗan koye honɗum o landi ɗan. An umrihi fima afna,
gurdam makko ɗan ko e honɗum ɗan lanni ko honɗum wonno e yanganade ko honɗum woni dawande ko fi honɗum woni e janngude ko fi honɗum woni wakkilanade o landete ɗum ɗo o adda ko fi honɗum o jokkuno idan gurdam maɗan koɗan kontete e hoore maɗa ko golluɗa e muɗum kon siko ko moƴƴi amali so tawi ko boni hara perdi ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o waɗani en ɗi waqtuji ɗo fii en rewmo kanko subhanahu wa taala o waɗi dewe ɗen noneji sertuɗi fii wata neɗɗo o wuur saa mo tawata ala dewal o wi kanko allah subhanahu wa taala ko kanko waɗani en oɗo jemma o waɗani en oɗo ñalorma lontondiroji ɗiɗi wonande neɗɗo faalaɗo anditude si weeti ko o waɗano jemma o waɗa ɗum nder ñallal makko ngal wonande neɗɗo faalaɗo anditude si hiiri konko waɗano nder ñallal makko ngal o waɗa ɗum nder jemma makko on hara o perdali idan o waɗi jemma e ñalorma lontodiroji ɗiɗi liman arada an yadhakkara aw arada sukura wonande faalaɗo anditude ko lawarnomo e golle moƴƴe waɗa ɗo e lawade ma neɗɗo faalaɗo jarnude allah subhanahu wa ta'ala jarniramo rewgol mo فرد فيها الصلوات الخمس في أوقات محدودة في اليوم والليلة كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله سبحانه وتعالى وفرلي اندر دي وقتوجي دي وurdен e mudun ɗo julɗe joyi e nder sa'iji keeraɗi e nder jemma o ñallal ngal o wi ñinnu julde nden gilandema ka naange ngen dirti ka hoore haa ka niwre jemma e ka peeral fajiri ngal laatike ko seeditetengal tafsiroɓen ɓe wi duluki sams ko zawaliha yani dirtugol naange ngen si yehi ka hakkunde kammu ko ɗo wiyete duluku sams o wi ñinni julde nden gila ɗo haa niwre jemma on ara ɓe wi ko naati e ɗiɗo o sa e jantaɗo ɗon naate makko fana e alansara e futuro e geeƴe idan wa qur'an al fajiri o wi jande nden ka peeral bi mana juuti jande ma nden ka peeral nde jande jangetende ka peeral kana mashuda ko seedetende bi mana malaikaɓe allah subhanahu wa ta'ala immina e malaikaɓe ɓe tippoɓe waalida e meɗen ga gilandema ka alansara waaloɓe junngo meɗen ɓen wondaɓe men ɓe nder jemma on ɓe ara ka alansara ɓe wonda e meɗen ha ka subaka woɓɓe kadi ara wondaɓe men ɓen ha ka alansara ɓeeɗa hoota idan ɗiɗo groupe aji ɗiɗi ɗi tawtiniray ka julde subaka ɓe maaki wondema haray ma'ana on inna qur'an al fajiri kana mashudan ko ɗi groupe aji malaika ɗo walɓe ga ɓen ɓe hoota ka peeral ɗo aroɓe ñallal ɓen ɓe ara on leere ɗon ɓe tawete o saa'i ɗo o wi ya a juuti jande maɗa nden e oɗo saa'i وسرع صلوات النوافل فيما بين ذلك من غير أوقات المنهي عن الصلاة فيها وسرع ذكر الله بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد في جميع الساعات وغص أدبار الصلوات والصباح والمساء بفضيلة الذكر فيها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله سبحانه وتعالى o ɓanginani en wondema fi faggitagol ɗi waktuji ɗo tan a calɗi perda o holli en julɗe ɗen no waɗa e nder ɗi waktuji ɗo fana e alansara e futuro e geeƴe ko nder waktuji gurdam maɗa waɗa subaka on kadi ko e nder waktuji gurdam maɗa woni ɓaawo ɗum kadi o sar'inani en naafiloji watteɗi hakkude ɗiɗo naafilo watteɗo hakkude fana e alansara hakkude futuro e geeƴe hakkude geeƴe e subaka o waɗani en naafiloji waɗaɗi ɗo e leeriji ɗin fof siwana leeriji ittitaɗi ɗi juulatake e muɗum ɗin no woodi leereji ittitaɗi ɗiɗo no haɗa juulugol e muɗum ɗi ko waktuji jeego si fajiri feeri ɗo e subaka on darnanede julde ala on saa'i ɗon sina darɗe peeral ɗen ɗiɗi heewi noon e julɓe ɓen no falja ɗo yaha ka juulirde si hewti waɗi tahiyatul masjid ɗo yo julgo rakatul fajiri jooɗo sabbo ko dakkol naafa ɗum naafa jokkinira tun juuɗa immo jooɗa immo nanon si fajiri feeri ɗon e subaka julde ala ɗon sina darɗe peeral ɗen ɗiɗi si subaka salminama ɗo e puɗal nange nden hakkude ɗon si wona weetorɗo tawi o yoɓa e subaka e darɗe peeral ɗen naafila goɗɗum ngon ala ɗon fewdo ka nange ngen fetti fuɗugol ɗon ha nge ɓanto wono defte arane ɗen ɓe inne qiida rum karama koɓe sakkiti ɓen no woodi wiɓe ko wano 15 minutes kange fetti yaltugol ɗon ha nge immo
o saayi ɗo kadi no juulatake o saayi ɗon kañum no harmi juulgol few ka nangue fetti ɗon fewno ɗon juulatake hay fus nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama no rentini en e juulugol o fewndo ɗon e tuma nangue ngen tumbi ka kammu tigi tawa ɗowdi hunde fof no lemayre fewndo o saayi ɗon kadi juulatake on saayi ɗon no harmi juulugol ko wiyete waktu zahira oɗo si woni on fewndo ɗon ko ya accu nangue dirta seeɗa nge yiltoraka hirnangue e sanga nangue ngen oñi muttugol nge fengo magge naati muttugol sengo go natali on saayi ɗon kadi no harmi juulugol e si alan sara salminama ha nangue ngen fokkita muttugol o saayi ɗo kadi na juulatake idan tatiji ɗin ko añaɗi juulugol e muɗum si fajiri feeri ha subaka on darne no aña juulugol si subaka salminama ha nangue sutto fettugol ɗo no aña juulugol si alan sara salminama ha nangue sutto muttugol ɗo no aña juulugol amma ka nangue ngen fetti fuɗugol ɗon e kange tumbi ɗon ka hakkude kammu e kange oñi ɗon fi muttugol ɗi saji tati no harmi juulude idan o wi Allah subhanahu wa ta'ala sar inani en naafilo e waktuji ɗin fof si wona ɗiɗo kono hay ɗiɗo karama koɓe no maaki si tawi julde nden ko marde sabu wono naatugol ka juulirde so a naati ka juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki mo naati ka juulirde wata o jooɗo ha o juula darɗe ɗiɗi ɗo ko leere wo leere mo naatuɗa hayso koye ɗiɗo karama koɓe wi ala ittitaka sarti on ko so naati ka juulirde idan ɗum ɗo ko honɗum holli ko bi mana waktuji gurdam maɗan fof no waɗana dewe wata waɗ gurdam maɗan gurdam puydan gurdam ɗan tawata Allah subhanahu wa ta'ala rewatake e muɗum o watte muɗum sar'inangol en sintirgol e subbunhinagol e habbirgol e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e sa'eji ɗin fof ɗum ɗo keraka neɗɗo on no wawi wiide subhanallah o wiya allah alhamdulillah la ilaha illallah o wiya allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ma o wiya astaghfirullah ma o julanela sallllahu alih wa sallam ɗiɗo ala keerol a wawi wolde ɗi sayiji ɗin fof hiɗa wawi wolde ɗi nokkuyel ɗin fof sinaka nder hurgo hay si a alda e salliguiɗa wawi wolde ɗi idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wono nene aicha radiallahu anha makiranno en ni ɓe wi nelaɗo wonno no janto Allah subhanahu wa ta'ala e alhaaliji maɓɓe ɗin fof ɗum ɗo ko sar'inira ko honɗum ko wata a heɓu leere hum ma miniti hum ma saa'i e gurdam maɗan ko tawata wona e dewal wonɗa fi honɗum saabu ko tagaɗa ko fi dewal Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liya'budun mi tagali jinna e yimɓe sina fiyoɓe rewan idan o waɗi dewe ɗen noneji sakitaɗi e nder gurdam maɗa e waktuji maɗi fof jemma ñalorma ɗum waɗi neɗɗo on ala sa e mo dewal ala si a acciti ɗum ɗon a jokki puydan haray a yeebi gurdam maɗa subhanahu wa ta'ala wi ko onon yo gomɗinɓe jante Allah subhanahu wa ta'ala jantode ɗuɗu nde subbum hinan ɗon mo bimbi e kikiɗe bimbi e kikiɗe ñallal ngal ko bimbi e kikiɗe bimbi ka weeti ha midi ko bimbi si midi feƴƴi ha nge muta ko kikiɗe idan ñallal ngal mara hakkude wonde gonde tawata na bimbi wona kikiɗe o wi ya subbum hinano Allah subhanahu wa ta'ala bimbi e kikiɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki mo wi'i subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere bimbi laabi temedere kikiɗe gooto arata yawmal qiyama ne jogui moƴƴere nde moƴƴi jogui nden siwana ɓeyduɗo hoore ɗo wa suri'a siyaman tatawu'an usbu'iyan wa huwa sawmu al-ithnain wal khamis وصوما سحريا وهو 3 أيام من كل شهر وغص الصيام أياما من بعد الأشهر كعصر ذي الحجة و6 أيام من شوال لمن صام شهر رمضان وغالب شهر شعبان وكل شهر الله المحرم ومن كان عنده قوة وأراد الزيادة صام يوما وأفطر يوما على الدوام ما عدا الأيام التي يحرم صومها وننكدي الله سبحانه وتعالى أودني إن كركا lew yontere yanko ha e korka lewru yanko ha ɗum ɗo kadi ko holli kota tanji ɗin perdu o waɗani en horugol tenen e alkamisa yontere kala o waɗani en horugol 14 e 15 lewru kala o waɗani en horugol ɓaawo suuma e hoorama jeego e juldandu e nder balɗe 10 donkin arane ɗen e lewru jombente ndum fof e ko ɓuri ɗuuɗude kon e nder lewru sabboro suumaye ndum ɗum ɗo kadi ko waɗi ɗum ɗo fof ko fiyo gurdam neɗɗo o woni dewal hara o heɓal tan pirdi e nder gurdam makko ɗa ko wona noon kadi o waɗi kanko subhanahu wa ta'ala amma al ibadatu al maliya al wajiba wal mustahabba
فنجد أن الله أثنى على الذين ينفقون في عموم الأموال في جميع الأوقات بحسب الحاجات. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفرض الزكاة من أموال خاصة، وفرض الحج مرة واحدة في الأمر على المستطيع، وما زاد على ذلك فهو سنة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة بين الحج والعمرة. كون ننكدي الله سبحانه وتعالى وودي dewe godde go dewe jawdi yankoje waddide yidade len tawe kanko subhanahu wa ta'ala himo manta beedo be no okka e dendangal noneji jawdi ndin e waqtuji hatun jinaade mudun ndin o wi beedo be no itta sadaka e jawle mudun den jemma e nyalorma kene e gundo jemma e nyalorma jetti waqtuji de fop si wi ama jemma e nyalorma ala lere ittitaado nder dido ko sai mo wadda o idan o wi alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar sirran wa alaniya be no okkitira jawle mudun den jemma e nyalorma kene e gundo be do hibe mari joddi ka jomi mabbe be maraton kulol be wonal sunotobe ton kadi ko wana non kanyum kadi o farli zakka e nder jawle hertide o farli hajju lawol e ngurdan wonande neddo hattan do o beedi hoore non kanyum kadi jogga e ko wete kon umra nela sallallahu alayhi wa sallama ini kadi jokkinirgol hajju e umra on dun do fo ko holli wondema Allah subhanahu wa ta'ala no wadi dewe ko juldo on hilno e nder ngurdan makko dan e waqtuji makko din hara o mara ko perdi hay goto. ومن هذا الأرض السريع ندرك أن أمر الإنسان كله مستغرق بالأعمال الصالحة، وحتى الفترات التي يرتاح فيها الإنسان للنوم والأكل والشرب ومعاشرة الأهل ومعانسة أقوانه إذا نوى بها التقوي على العبادة صارت عبادة يؤجر عليها. سنداري اندر ندو ويبتان دي ياونde en faama wonde man gurda neddo on fop no mutina e nder ko wete kon dewe imma ko julde ma ko okkugol ma ko horugol ma ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala dun do fo ko dewe sakitaade e waqtuji gurdam madan dan keraka goddi din no wada waqtu inna ko ofendo do goddi din ko sanga hebuda fere wo ember ko hebuda fere mudu wo dun do fo ko subhanahu wa ta'ala wadi o tan wi'ul ibada do wadugol dewe de noneji sendadi kadi ka sai sertudi ko fiyo waqtuji ma gurdan dan wonu hutortedi ka dewal fiyo di wonu fi laakhara ta jetti wala fi gurdam adna nan tum se o wi se wattani yila hay sanga neddanke on fowtoto fi danagol ma nyamugol ma yargol ma wondugol e neddo suudu makko ndum ma ittagol wula e sibbe makko ben dun do fo tawi o anni ke mudun sembinorgol waggol dewal wontay dewal ngal o yobete e hoore mudum nyamugol yara e bornagol mara joddi ko mubah kon non si tawi neddo on anni ko woni wadirde dum ko fi yo hebuno rewire Allah subhanahu wa ta'ala haray wonti dewal yobete ngal mojjere. an abi dharr radiyallahu anhu qala fi hadithin tawil قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم قال كانت حكما كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله وساعة يغلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لمعاده أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. أبي ذر رضي الله عنه وفي لك حديث جوتلو وفي كانكو أبو ذر رضي الله عنه يندغو أرنو تبين الله صلى الله عليه وسلم o wi enen nelaaɗo no woodi e suhuf ibrahim ko jogitiɗen fewndo ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hi suhuf ibrahima ko wonno ton ko hikam yani ko jam'u hikma hikaman wonno e muɗum ko hikmaji wonno e muɗum no jeeya e hikmaji wonnode e muɗum ɗin allah subhanahu wa ta'ala wi ko an oɗo neɗɗo jonnaɗo ɗan ɗo gurdan aduna neɗɗo jarribaɗo hooditaɗo ɗan ɗo gurdan aduna o wi mi imminalema ka gurdan ɗo
fiya a mooɓe nder aduna o yoga muɗum fawa e hoore yoga komi imminma e oɗo aduna ko fiya a yiltu e an noddandu toñaɗo ko waɗi min mi ruttata ɗum haysi ko kefeero o wi no ton kadi amsalji e nder suufu ibrahima o no jeeya e ɗin amsalji honɗum o wi neɗɗanke wo neɗɗanke marɗo hakkil no haani o heɓa leereji sertuɗi neɗɗo no haani heɓude leere on leere ɗon hara ko kanko tun e allah subhanahu wa taala yo weddodata ta a won gilandema e 7 heures hannde ha janngo e 7 heures ammara 30 minutes e weddodata allah subhanahu wa taala an kadi heɓu sa e hum kun tawata kun ɗon ko an tun e allah hollamo ande ma nden hollamo faale maɗa ɗen toroɗamo rewamo ɗum ɗon hara ko hakkude men subhanahu wa taala o wiya neɗɗon heɓu saa'i tawa on ɗon ko sowndirgol e joomum makko yo heɓu saa'i goɗɗo goo tawa ɗon ko hasbugol hoore makko heɓu saa'i hum ko jottoɗa miijitoɗa ko jokkuɗa kon ɗo e goɗɗo wiidema heɗa moƴƴima a moƴƴa balil insanu ala nafsihi basira gooto kala no anndi hoore muɗum no anndi ko honɗum o ñalli e muɗum himo anndi ko honɗum o hiiri e muɗum himo anndi ko honɗum o feññinani jama on ko honɗum o suuɗi idan so a weddike an tun e hoore maɗa a hasbi hoore ma a annday siko e soɓe wonɗa siko sama kala a annday siɗa tinni e si a tinnaki a annday siɗa moƴƴi nde so tawiɗa bonnude ɗum ko hakkude ma e allah tun idan sa hasbi hoore maɗa a anday embere wakkilare maɗa nden heɓa no ɓeydira anda kadi bonnireji maɗa ɗin heɓa no ninsiraɗi tuuba kono sa waɗi hoore ma an a laaɓi a timmi hunde ala bonnere junngo maɗa ko woɓɓe goo woni bonnoɓe ko woɓɓe goo woni bonɓe an ko a moƴƴo haray mala waɗa fokatale junngo maɗa idan yo heɓu leere mo tawata oɗo o jooɗoto kanko tun o miijito ko honɗum e honɗum nde mi woli ko hana ko honɗum e honɗum woni wadde ko hana ko honɗum e moƴƴeeji tawata mbiɗa waawi wadde kono mi saliɗi wadde o hasbana hoore makko yo heɓu leereji goɗɗi goo ɗi tawata ɗin ɗon o jooɗoto o ndaara ɗi ko allah waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki koye e miijito tagore allah nde watta e miijito allah sa miijitike allah ko feetere sakkitorta miidago ko honno allah wayi a gaynata no ɓuri miijo idan miijito ko allah waɗi kon ngu kam mo wengangu tugalal ala ndi leydi ndi tawata ko ɓooyuɗa yahude aɗa heta lanna hoore mayri a yalta yaha ɗo ñallal avion ma balɗe ɗiɗi avion tawa ha hande ka hoore leydi wonɗa a yaltali hoore mayri idan ndi leydi ɗo honto ndi itta wallina ɗo o wallinɗo ndi modi ono mawni o pelle e kaaƴe e tule ko woni hoore ndi ɗo leydi ndi leydi ndi tawata kala ko yiiɗa ka hoore leydi ɗo ko kayri kullu ma fawqa turabu kala ko yiiɗa ka leydi ɗo ko leydi ɗum ɗo ko dari yeeso ma ɗo no filma ɗo ko ɗum naka kam mo iwi siko poore kaka leydi o aawa siko njandi kaka leydi ndi jasa kala ko woni ɗo kon koko itta e leydi moɓnira ko ñamata kon e ko ɓorniɗa kon e an fof kaka leydi iwɗon ndi leydi ɗo subhanahu wa taala wi minha halaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko e ndi leydi min ƴetti min moƴƴini on ko e ndi kadi min nattata on so min wari on ko e ndi kadi min imintinata on ñande go idan ndi leydi no hawni no woodi allah no waɗi ko goɗɗo jooɗo tasko hula ko goɗɗo jooɗo tasko mawnina allah subhanahu wa taala yo heɓu saa'i goo mo udditi gite makko ɗen o ndaara ko allah waɗi e tagoreji o haawo wata a wonu haawagol ko porto moƴƴini tun appareil yaltuɗo wo no hawnuma façon suudu darnande wo no hawnuma façon otol moƴƴinangal no hawnuma kono ko allah waɗi kon ha hande hawnalima haqqille maɗen hisaali idan heɓu saa'i mo jottoɗa uddita gite maɗa ɗen ndaara tagore nden anda waɗɗo ɗum ɗo on no woodi ko waɗi ɗum ɗo wata wonde ɓaw waɗɗo ɗum ɗo on ko mawɗo ko hattanɗo o wi ɗum ɗo neɗɗo marɗo hakkil o wi ɗum no jeeya e ko wonno e kadir ibrahim kanko abou dar o landitinilaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala qultu ya rasulallah fama kanat suhfu musa qala kanat ibaran kulluha ajibtu liman ayqana bilmawt summa huwa yafrah ajibtu liman ayqana bilqadari summa huwa yansab o wi nelaɗo ko honɗum kadi wonno o suhfi musa ɗum kadi ko honɗum noon nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallama konko wonno ka suhfi musa ko tasakuyeji tun ko piiji hawnuɗi piiji hana tasketeɗe muɗum no jeeya e ko heewa yewtede toon allah subhanahu wa taala no wiya mi haawike yaani no hawninmi neɗɗo fellituɗo maayay ko honno on neɗɗo weltorta no hawni neɗɗo annditowo mayde muɗum nde welto ko waɗi so yii goɗɗo no muusi ɗo muusi kum ma no barmina ɗo barmi hum
ko ha honto dogete ha honto ɗum kibbete oɗo si maayi ñoli o wonti leydi noon ñande oɗo maayi watta ka leydi o wonti leydi ɗum ɗon hawni neɗɗo mo tawata andite ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe heewi makude aksiru min zicri hadimi lazat hebbine anditugol oɗo yirbino dakameji hon ɗum woni ɗum ko mayde maɗa nden anditugol ma ñande waaliɗa fure pellet a ɗowte ha ñande go kan ɗowtete a noto tali fo wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ha ñande go goɗɗo noto tali fon hara ko an waɗan woni on idan ɗum ɗo o wino hewno ko ɗum ɗon yewta e nder deftere makko nde no jeeya e muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala wiyata mo haawi o neɗɗo fellituɗo koddori no woodi ko honno o maaporta ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko watta ko fof hunde watta ka hoore leydi ɗo ha ndi tagge ndi ɓaare no ɓe wirta noon e haala pulal Allah subhanahu wa ta'ala hollali o taggandi o ɓaara ko holli o tamayndi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma alqiyama leydi ndin fof ko tamande makko wotere ñandere ngal idan ha Allah tama leydi ndin tamande wotere oɗo neɗɗanke ko watta kon ka hoore leydi ɗo e ko waɗatamo kon no winda waali ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha kala ko waɗi e hoore leydi ndin taw Allah windi no ɗum wallini na ko heɓɓita o wi wa ajibtu liman yara dunya wa taqallubiha bi ahliha summa yatma'innu ilayha wa ajibtu liman ayqana bil hisabi gadan summa huwa la ya'mal qala qultu ya rasulallah fahal fi aydina shay'un mimma kana fi aydi ibrahima wa musa wama anzala allahu alayk qala na'am iqra ya aba dhar qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi ibrahima wa musa o wino jeeya e ko woni ka suhufi musa nelaɗon fillanaden toujours koɓe jaabi kon abou dar o wi Allah subhanahu wa ta'ala wi no hawninmi neɗɗo suttiɗo o adna ɗo e no adna o woni e waylitirde yimɓe muɗum ɓen ko honno o heɓirta ɓernde deeƴude adna o haɓɓitoto o wone ɗo kanko ha o janga ha o ñiiɓa ma o alɗay ha tawa hande kadi o mara ɗo probléme ma o laamoto ɗo ha tawa o mara probléme ko honno neɗɗo haɓɓita itmi inane adna himo rendi ko adna wone wadde yimɓe muɗum en ko o wi no hawninmi neɗɗo fellituɗo hasbore no woodi ko honɗum haɗi o golla on tuma abou zarri wi nelaɗo ene no e jungo me en enen mofte ɗen yani enen minen mofte maɗa ɗen e ma an nelaɗo kadi no e jungo meɗen yoga e piiji wonnoɗi e jungo moussa ibrahim nelaɗo maki hi janngu ɗe ayeje ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi mali on laɓɓinɗo hoore muɗum o janti inde joom makko o juuli accu wurin onon ko gurdam adna ɗa woni ko ɓurnuɗon laakarale ko ɗum heddoto ko ɗum moƴƴi ko ɗum heddoto o wi ko komi janganma ɗo no windi ka ɗeri ibrahim no windi ka ɗeri moussa aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أيها المسلمون إذا كان الوقت بهذه الأهمية وإذا لم يسخله الإنسان في الخير خسره خسرة لا تعوض فإنه يجب على الإنسان أن يحافظ عليه أكثر مما يحافظ على الذهب والفضة فلا يسرف منه شيئا إلا فيما يفيده وإذا كان الذي يبذل ماله ويضيئه فيما لا يفيد يعتبر سفيها يهجر عليه فإن الذي يضيء وقته أعظم سفها قال الله تعالى في المنافقين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد ضيعنا الكثير من أوقاتنا في غير فائدة أو فيما يضرنا ونبخل بالوقت عن فعل الطاعات فالكثير إذا دخل المسجد فكأنه في سجن حتى يخرج منه وإذا دخل في الصلاة فكأنه في وساق يحاول الانفكاك منه تجده يتململ ويسابق الإمام
وإذا صلى وحده نقر الصلاة كما ينقل الغراب الدم. والبعض لا يأتي إلى المسجد للصلوات الخمس ويوم الجمعة إلا بعد الإقامة أو بعد ما يفوت مؤذم الصلاة، يخشى أن يضيع شيئا من وقته في المسجد أو في سماع خطبة أو موعظة، بينما لا يبخل بالوقت الطويل في مشاهدة التلفاز والفيديو، لا يبخل بالوقت الطويل في مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة، لا يبخل بالوقت الطويل في مشاهدة المباريات والألعاب الرياضية، لا يبخل بالوقت الطويل في طلب الدنيا وجمع الهتام أو الكسب الحرام، يأتي إلى سوق البيع والشراء مع أول الناس ولا ينصرف منه إلا آخر الناس، مع ما يقاس من الحر أو البرد وبعد المسافة، لكن هذا كله حي ما دام في تحقيق رغبات النفس، والوقت القصير صعب عليه إذا كان في طاعة الله. لقد بكى بعض الصالحين عند الموت فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي علي ليلة ما قمتها وعلى يوم ما صمته. يتي الله سبحانه وتعالى تروم يجولنا صلى الله عليه وسلم بينغور مبني حسنبه جابي الله ستوي وني او ko wete waktu ko wete kon tan himmugol mudum gol ko Allah subhanahu wa ta'ala kono sifor en do ni wadugol dewe jawdi yankoje e dewe bandu yankoje e dewe tawata ko yewtetede sendita e di saaji do fu hollugol en awa waktu nayebetedo ko dum wadi so o wadi de dewe do di waktuji do ti tawi waktu on ko ni himmir ko Allah subhanahu wa ta'ala haray anden si neddo on sohlirali waktu mudum on si o toppitaaki waktu mo o wuuri e mudum on o golle makko ko moƴƴi o perdi di hebata ko lonto mudum ko wadi haray no wadde hoore neddanke on yo o reenu e hoore tanji makko din wata o hebu tan yebaado wata gurna makko nan fof won puyndan gurna makko nan fof won joodagol e haala puyndan ma e yaadu puyndan yo neddo reenu e hoore tan makko on buri ko o reenata kon kange makko den e kaalisi makko on ko wadi kala neddo mo tawi no ƴetta jawdi mudum din naba e hunde nafata ma o funsa jawdi makko din e hunde de addantamo pottinantamo wor addantamo nafa sikki ala o heedete jawdi din o do ko kontete ka yimbe ben ko neddo feetudo ko neddo daydo. Idan si tawi neddo ƴettudo jawdi mudum din wadi e hunde de ala nafa wi e misal joni goddo ƴettido million sodu da be bediru o addo joini ga suudu amma pata ko ha wi andu addanan andi yam yara ko lu satti pri ko fu ko du laba ko fu ala na fore fus ko bonnere. Idan si tawi neddo ƴettudo mbudu mudum funsini e mere o do ko kontete ko feetudo be wi awa ƴettudo tammum on yeebi e mere ko ɓuronde feetudo ko wadi waktu ma gurdam maɗa ɗan no mari important ɓuri jawdi maɗa ndi no mari important ɓuri kange e kalis no mari important ɓuri piji ɗi marɗa ɗi fof ka maɗa ko wadi ɗum ɗa ɗaɓɓoya heɓa kono ɗum ɗa ala ka itta siwi e jungo ma hettata hande kadi artata goɗɗo wawata wallude mam nene wallatama heɓa baba wallatama heɓa musidal wallatama heɓa. Idan tawi neɗɗo yeebuɗo jawdi no kontete ko komojo ko feetuɗo haray yeebuɗo tammum on ɓuri wonde feetuɗo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi naafiqiɓe ɓen heeyi ko kamɓe woni jofoɓe ɓen kono noon ɓe anda fi honɗum Allah wi ko ɓe jofoɓe sabu tan maɓɓe on fof ɓe yeeɓi ɗum e mere o wi ko hombo rerɗata e diina Ibrahima kan sina on jofinɗo hoore muɗum hombo faalete diina goo ko jokka harana diina Ibrahima kan sina neɗɗo jofinɗo hoore muɗum ala. Idan haray se wattani yila en tawa hiɗe yeebude ko ɗuuɗi e waktuji meɗen ɗin ko alda e nafoore bal wi en hiɗe yeebude waktuji meɗen ɗin e piiji lorrayɗi en hara hiɗe wuddirde ɗi waktuji ɗo e ɗoftorgol ɗi Allah subhanahu wa ta'ala. Heewi e meɗen bal ko heewi e yimɓe ɓen hande si naati ka juulirde a wi ay ko e nder kaso naada mo hawji ko honno o yaltita nder ton no heewi hande e meɗen waawo arde ɗo ado fana ruƴƴa juula fana ruƴƴa janto Allah subhanahu wa ta'ala ko wi'a ɗon kon ha timma hara o dogali o yalti o yehi e hoorele hara goto sabbaki mo ka yaasi kono wongol ngol nder gaano ɓittimo no satti e makko ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko maaki e jooɗagol ma batte julde maɗa nden wi'a subhanallahi capantate tati alhamdulillahi capantate tati allahu akbar capantate tati
nafoore ɗum ɗo nden ɓuramol ngal ko honɗum. ɓeeɗo sahabaɓe miskinaɓe wonnoɓe madina ɓay ɓe yii sahabaɓe goo no mari jawle no dépense ude fi Allah subhanahu wa ta'ala no yahude jihadi no yahude hajju no waɗa jawle ɗe piiji buyi tawa kamɓe ɓe ala wadde ɗum ɓe tawi ɗum no satte maɓɓe ɓe wullidi ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi ko ayyo nelaɗo dahaba ahlu dusuri bil ujuri jomiraɓe ngalluji ɓe yaadi e joddiji ɗin fuu nelaɗo wi kon ɗum woni ɗum ɓe musidɓe amen ɗo marɓe jawdi ɓe ɓe sappi ɓe hooray komin horta ko ɓe juula komin juulata ko ɓe ittude zakka min mala komin itta hiɓe dépense ude fi Allah min mala komin dépense ɓe yaha jihadi min yaha minen kadi joni ɓe ɓurimen moƴƴere gonɗo ɗum ni guerdeten ɗum nelaɗo kon ɗum makannoɓe nelaɗo maki on accatami yeeto on ko waɗon tawa si on waɗi ɗum ɗon ɓeɗo on hewtoto ɓe feƴƴitoɗon ɓe si goɗɗo yuri ɓawmo hewtotako on ɓeyi nelaɗo ɗumen faala nelaɗo maki son gayni juulude wiye subhanallahi capantate tati alhamdulillahi capantate tati allahu akbar capantate tati timmini noon temini la ilaha illallah wahdahu la sharika lah so a waɗi ɗum ɗo oɗa ko dépense ko engrais heɓa ɗin baraji ɗon iɗi konnguɗi ɗo kono ko jeelo salminta doga hara waɗali ɗiɗo hara ko o woni yahude ton heɓata hay fus ton kadi idan buy no heewi hande no heewi yimɓe ɓe tawata so naati ka juulirde hiɓe ɓitti nder ton hiɓe way hokkata ɓe naati no woodi yimɓe si ɓe naati ka nder julde haray a innema ko ɓe haɓɓaɓe hiɓe fitade fiyo ɓe firtu ko ɓe haɓɓa ko ɓe yalta ko ɗum waɗi ko ɓuri yiɗede e julnoɓe ɓen fof ko yawɓe julde ɓen sonti yawne neɓine julde tun ɗo hara o heeɓi ñakko probléme makko on ko neɓingol julde nden on oɗon o neɓine hara heeɓi ñakko tayle ko ɗum non ɓuri hanude idan woɓɓe goo ko ni wa e nder dina muɗum kam o wi si tawi no woodi woɓɓe goo si ɓe naati e julgol kamɓe tun julde maɓɓe nden no wayi wasi dontori no soɓude kabare no gertogal soɓirta gabbe noon ko noon julde maɓɓe ne yaawiri heewi makko baɓe ala ko kontaɓe ko makko baɓe so yiɓe juula wallahi a tawa haysi ko a waɗana ɗum a memata naafi rabbu samawati wal ardi julde nde tawata dara gongol wona darɗe ɗen wona kuuɗe ɗen hunde ala ko regili on ti naati ka julde wayran ka wi allahu akbar ɗon hande kadi hakkil ko yeehi yilto kadi ko o gollata ko nder julde makko nden hunde ala ko haqqilte o gollira noon e hoore hara rukku o timmata sujudu timmata goɗɗo ari tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka juulirde ɓe tooli o juuli darɗe ɗiɗi o ari o hiwriɓe nelaɗo maka yaw juula a juulali ɓe waddi ɗum laabi tati ko naya ɓum o wi nelaɗo mi wondiri Allah nulɗoma on min mi andano mi juulira sinani yeetanan ko no mi juulirta nelaɗo noon sifanima ko honno julde warrete idan si tawi oɗo wuriduɗo nelaɗo wonɗo nanude makuji maɓɓe ɗin juuli siga noon nelaɗo wina julde enen hande ko no warrete idan o wi hiɗen wakkili wuddirde tanji meɗen ɗin ka ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo on taway jooɗagol jento waaju ko juuti no sattanimo kono jooɗagol leere gooto leere ɗiɗi no dargol télévision sattanama jooɗagol ɗo leere gooto leere ɗiɗi no fijude daamuwal hande ndaren téléphone ji ɗin lorraji ko naati ton kon ka yaaɗa o goɗɗo no jooɗi no fitta téléphone ko honno woni ndarude wona qur'ana wona hadis wona waaju wona jentade nder ton ko piiji ɗi alanamo nafa photo ji layi fuuji e film uji layi fuuji e piigol daamu e nder téléphone ji ko ɗum yimɓe jokki ñallal ngal fof ara ñallal fof ɗa jooɗi a yeeyali hay fus a jannga qur'ana a jentaki qur'ana a jentaki waaju téléphone wi mangi ko woni nder ton ko fittugol ndara fenande perda ñallal ngal meeri fuuji immona yawmal qiyama warra hono yeeso Allah subhanahu wa ta'ala idan tawa on tigi wuddiray ƴettugol tammum on jonna fi dewal kono wuddirta tan makko on joɗagol e wowo o joɗagol e ñoore joɗagol e baddi o wuddirta tan makko on e yahugol jooɗo ndaara ballon 90 minutes yilto kadi discuta ɗon 30 minutes fi immo hoota ɗum ɗon wuddirta ɗum idan neɗɗo on si wattanale ɗum ɗo haray o heɓi probléme gooto yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓe wi ɓay gurdam makko ɗan lanni mayde makko nden nanguimo ɓe tawi himo wullude ɓe landimo baaba kon ɗon ɗa wullude o wi komin wullude ko ɗi jemmaji feƴƴuɗi e gurdam am mi juulali e majji e ɗe ñalɗe feƴƴude e gurdam am mi hoorali de ko ɗum woni wullude mi mana himo ninsi ko hayno ɓeyda golle moƴƴe si tawi wakkiliɓe ɓen ninsi ko hayɓe ɓeyda wakkilare amma waɗali hay hunde on noon ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين
اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.